Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kapim lang matitinimplam ising bakay. Agtimpla ka mat iti kapim Kabailam dayta, saan ka matabaldado kat? Na, apay na pulot ti ulom kat bigbigat. Di mon saludsudan, no apay. Awan mat amo kabasol ko bakit? No agkapi ka, agtimplakan, saan akum kumpor ti lawlaw atam dita? Apay nga rin na pulot ti ulom. Ibagam ngamin apay, tapno amok mat. Ay agsardang ka, si ka Orlando. Saan asyak ti kasta-kasta Jak amokin ka bakit? Pumanaw ka iti sangwanak, tamas asarak iti panagruprupam. Alawanan, pumanaw akon. Di ka nga roda nagungungot, kababain ka nagiti karuba. Sika magayam, Orlando anak ka, nakaumay ka mat. Adaman, kayat ko asaludsudan kada kayo, nanang? Anya day ta anak ka. Kastoy nga men. Kalat nga agungungat ni bakat ko itay. Naklatak taawan mo't amok abasol ko. Di ka pa'y nairwam aya. Mga no red tide na. Saan matasigo da kas tiyan nanang? No awan ti ambom abasol mau. Anya kumangay ti pagdanagam anak ka. Sa anak kami na nairwam akas niya ni bakat ko nanang. Maikawak laeng. Ta saan nakmutan nga itimtimpla ni ti kapik. Saludsudam, no anya ti parikot, anak ko. Di namat nga rod ibaga. Ano sa makulitan ta isulaang ti makasungbat iti saludsud mo, anak ko. Sa dilo ti papanam ising anak ko. Iti ayan ti kumarik tatang. Nagapa kayo kaday kanila kay mau? Marurudak iti dayjay nga Orlando, tatang. Ano ti basol ni Orlando aya? Basta? Ibagam ta mga nada maitulong kao. Awan ti may tulong yo iti parikot ko ita, tatang. Maalapay mat siguro iti nasaya ta saritaan. No agawid dayjay nga Orlando, ibagayo alabaan na matag iti kawas na. Anya? Agkanya-kanya kami itan, tatang. Ay, sana nasaya at tikasta ka panunutam ising anak ko. Sige, mapana kong tatang. Tibilin ko di yo liplipatan nga ibaga ka ni Orlando. Ay nawaw, nakaumay ka man, Mari Iseng? Mabalin ti maki-standby dito'y ayan mo, Mari Puring. Di ko nam kanya kat aglaba ka ita, Maray. Kumaa, si madutak iti nakitak, Mare. Ha? Ada nga nakitak iti Facebook itay, Mare. Anya day ta nakita, Mari Iseng? Ladawan da Orlando kanti ex na, Mare. Si kakit dimot, Mare. Kita hakman ti ibagbaga, Mare. Aday ta ni, Mare. Kita nag-sweet da, saan ka de? Aywan nga agpaiso, Mare. Nag-sweet da iti day taladawan. Agsilselo sak, Mare. Aguri ka. 8 years ago ko na namat, Mare. Uray pa'y 10 years day ta, Mare. Agselo saklat ta. Ay awan mo, Mare Iseng.
Sa dinutayan ni ising tatang, jakmat makita di balay. Napan itayan ti kumari na. Aging gaita kat saan pa'y matanagawain. Nasakit siguro tinakam na kanyak tatang. Madamag kuman anak kao. Nakalit saan nyo anang kinaawatan na iti asawam. Awan mo't yamok tatang. Mayat kami matitikalman. Matlagayam. Anya kay nga ti pagpupungtutan na. Itayag sa palangan ng rugi day tatang. Mas dawak takilat nga agung unget iti nakariingak. Kat awan mo't amok kamasol ko. Ay, babae at talaga. Awan ka di tinadakamat na kada kayo, tatang? Awan mo't isungbat na iti nagsalunsudak, anak kao. Ngala, bayan tayo pa yung tatang. Adala siguro na dagsen na pagdaldalanan na asaan na amay baga. Nasayat may tanagawid kan ising anak ko. Kaya't kunti agi na natatang. Ay nawaw, mangantayo pa'y ha? Nagluto nila kay mo itinaimas asidaan tayaw. Sa anak ang mabisin. Alya nga menti pagpupuntutam ay anak ko. Basta, nagipanganak ko iti ayan damari po ring itay. Makan kayo kit di matang. No adda parikot mo, pagsaritaan nyo anasayaat kanyo Orlando. Sana kasta kalat-latan nga gungunget ka. Marurudak nga ron, tatang. Anya ti makagapaw. Ibagam tapno amumat ni Orlando ti aramidan na. Apay ngay bakit? Inruar mo matipungan kan ulas ka. Manipo dita, iti salas ti pagturugam. Si kakit di mat bakit? Adda ka di pa'y masapul mo, tayrwar kon? Saan kumamot na kasta? Bakit? Sa anak ang makaturog iti salas no ko Parikot mo daytan. Ay nawaw, anya kalakit din bakit? No awanan ti ibagam, pumanaw ka ni ti sangwanak. Apay, aya kasta ka. Awan mo't amo ka nagapaan ta. Di takan, kaya't kuntiagin na na. Please mo't bakit? Sa anak laki di ang makaturog no kasta. Apay nga dapay laeng iti basket dagiti bado ni Orlando, tatang. Inayon mo na labaan, anak ko. Saan ka di nga imbagak kada kayo nga agkanya-kanya kami pay laeng, tatang? Isumod lang aglaba ka. Badok lang ti labaak, tatang. Ay nawaw, lukas talakit ya kanayaw ang mga nusinaan na kati asawam. Di sinaanak lang. Uray pa'y agsubli iti ex-girlfriend na. Awan ti bibiyang ko, tatang. Anya ti kunam? Uray makisinublian day jay nga Orlando iti ex na, tatang. Awan na sakit abakrang ko. Intol kuan sinaan na ka na talaga. Kat, kumusta kan, Mari Iseng? Kastoy lata, mari po ring. Di mo iba ka ngaging gaita kat agselselos kapay lang itinakitam aladawan, Mare. Uray asino matamare. Agselos no kasjay ti makita na. Nabayag mo tanday jay, Mare. Ay na, kasla kayat ko ti agsangit, mare. Ay, nay. Madi Mare Iseng. Nasakit launay tiriknak, mare. Apay ngamin nga agselos ka, kat nabayag mo't nga rudan day jay, Mare. 8 years ago day jayan, Mare. Uray 8 years ago day jay aladawan. Masaksak kita naklata, mare. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat si kamatiin kalay sa ni pare Orlando, Mare. Sa maysa, account mo ti ex nila kay mo tinangkitam itiladawan ng ibagbagam. Apay nga minadida idilit, kat nabayagan a panawon day jay. Sa maysa, saan kayo pa yung agam-am mo ka ni Orlando idi na ipusday di aladawan, Mare? Pagsarita taman, Orlando. May papanitan niya tatang.
Mamitay awan ka. Nadakamat ni ising kanyak. Anya na ita, tatang. Ti ko na itay kat oray subyam ka no ti ex mo. Ex? Asino ka no nga ex, tatang? Awan nadakamat na anagan. Miso siguro ti makagapo no apaya na podot ti ulo na ken ka. Awan mat katetix ko nga ex ko, tatang. Amo pa'y anak ka. Nakmet amaw no apaya kasjay tinaibaga na itay agsapa. Ang amom tuman anak ka. Iseng anak ka. Nakaring ka kadipay. Apay ka di, tatang. At ako makayat ko nga ibagakin ka anak ka. Anya ti ibagam, tatang. Kasi nila kay mo iti salas. Ay nawaw, apay amaasyan kayo kankwana, tatang. Malamlamen iti salas. Deserve na day tatang. Ayunay kananak ka. Di mo urayan ang maupay nila kay mo. Manungal dawan nga iti salas ti pagturturugan na. At naglawa mo ito'y silidyaw. Basta, jak kayat amaturog ni Orlando iti silid mi, tatang. Kumusta kayo ngayon iti asawam, Orlando, anak ko? Saan kami pa'y ngarod nga okay na nang? Ay nawaw, saan kay amaawatan? Jak pa'y ngamin nakasarsaritan ni bakit mo kahit? Jak ngarod ammo no niya ti aramidak na nang. Di namat ngarod ibaga no niya ti parikot. Sa anak mo ta mamad daw. Kasta talaga nagiti babae, anak ko. Ada siguro tinakita na dita, di na nagustuhan. Iso kasta. Di namat ngarod ibaga no apay. Tap no amok kumamat ti aramidak. Ay wumlata, anak ko. Maay-ayon to ka, day. Sa pala kumaana nang. Sigurado day ta, anak ko. Gagangay iti babae. Narigat ti kastoy na nang. Kalat nga agungungat na jakmat ammo na niya ti makagapo. Ano samlata, anak ko? Tinapatag kat saan nakakabkabilan. Kan isuksukat. Ammo ko na nang. Mapanak itayan ni Mari Puring. Amangan no ada nadakdakamat ni bakit ko kenkwana. Mabalin ka ditag sa ludsod, Mari Puring? Nasaya at met ta na panunot mo tiin may, pare Orlando. Adda kumamat kayat kung nga ibagakin ka. Saan ka mat ngamin amaranranaan? Anya ti ibagam, Mare? Si Kapay ati umuna. Anya ti kunam asaludsudam, pare. Kastoy ngamin, Mare. Apaanak ni bakit ko ajak met ammo ti makagapo? Saludsudag ko man, no? Danadakdakamat na ken ka, Mare. Day tamat lang ti kunak nga ibagakin ka, pare. Ay nawaw, naimbaglagan nadakamat na ken ka, Mare. Ala, ibagamon no niya ti parikot na. Tapno amok ti aramidag. Dumngag ka na imbag tarugyak ti agistorya, pare. Kastoy ngamin, pare Orlando. Nakita na kano ti picture yo iti ex mo iti Facebook. Picture? Jay man in post ti ex mo aladawan yo 8 years ago, pare. Ladawan 8 years ago ko na, Mare? Wen, isaw ti pagsilsilusan na. Ay nawaw, nabayagan na jay, Mare. Isumat ti kunak, pare. Masaksaktan latta ka no. Sa maysa, no ni Rose nga ex ko ti dakdakamatan na. Nabayagan na di aladawan. Diyak lang amoy ti dadya nga ex ko. No apay di na pala indilit. Saan na siguro na ma-open ti Facebook na. Nalabit akasta, pare. Sa maysa, saan ko pa nga amo ni ising ide, Mare? Day tapay ti maysa, pare. Saan kayo pa yung agam-am mo idiin post na ex mo day di aladawan yo? Pagsilusan nakit din. Ay nawaw, an-anwam na kita asamong, Orlando anak ka. Ammo ko tatang.
Ammo ko no apayakas jay ni bagat ko. Anya ka na ti makagapaw. Pagsilsilosan na ka no ti ex ko. 8 years ago, tatang. Nakita na ngamin tiladawan mi iti Facebook. Ang na-post 8 years ago matlang. No, 8 years ago. Saan kayo pa nga agam amoy day? Sana talaga, tatang. Kat no 6 years mi pa lang iti anak yaw. Ay, na yan na dyan nga isay. Ladawan lagayam ti makagapaw. Wan nga ron, tatang. Makaisamak nga ron itay agis istorya ni Mari Puring. Kunak lakit din na ti makagapaw. Na yan ay taladawan 8 years ago. Wan nga ron, tatang. Apay mo't ngamin, saan pa nga indilit ti ex ko. Isupay kit din ti pag-apaan me. Mala, anusam nga ay aywan ni bakit mau. Simple lagayam ti pagsaksakitan tinakam na. Nalakalaang nga masulbar na ita, anak ko. Bakit? Sabong parakan ka? Anwag ko madagita asabong, Orlando. Saan mo't ang makanday ta? Sorry nga minin, bakit? Diyak amo ada jigayam aladawan ti pagsaksakitan tinagam mo. Asino ti saan ang masaktan no kasjay lang? Amo, bakit? Saan asyak ti nakaigam iti daya nga account ti ex ko? Diyak nga rod amo na apaya di na pala i-delete daya aladawan. Tiba ka makit di, kayat mo mat. Di ka ka rin agselos, bakit? 8 years ago dahil dyan aladawan. Saan ka paimot nga am-am mo ide? Sa may sa awan pagdanagam, tas si kalaang ti babae iti biyag ko ita. Pudno? Uwan bakit? Isungaro da si kati inkalaysak, tas si kati ay ayatag. Aging ga ita, si kalat ti ipit-pitik ti puso. Ala, wanan. Mabalin mo ti maturog iti siled ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay bakit? Ay ayatin ka unay-unay, ising bakit? Ay nawaw! Normal laeng iti may sa relasyon ti panagselos. Kat kas agasawa, rumbang laeng apagsaritaan yu anasayaat. Iti kasta, kat saanen adumakal ti isyu, kat masulbar adagos ti parikot iti nagbaetan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.